Taiao, whaafeloa i atu, e ona whaafeloa i atu le tatou taitai, le tatou mafutanga, i le swafa pele o Yesu, e whape fo'i ona whaatalo whātu i le ni taiao. I le ni taiao, o tatou le ianga i atu le upua le atua, o le ataitai nei tatou le tatalo, ona tatou whaanongolongo lea fionga pa ia le atua le ni taiao. Whaftai tele tamā, whaftai ono le avanoa ua mātou maua, ua tatala ina nei laua fionga pa ia pe a mātou mana tunatu i le whaavaina o le lalolangi ma mea umalava na e whaia na iai le upu o le upu fo'i lea sa mau mai mātou le nei ua o awina mai laua fionga pa ia o le alo lava o le atua le nei o le a mātou whaalongolongo a o e a o mai whaftai ta mā i loa lofa tele mai pe ona tā ua le mātou tina i lana tatalo le nei tai au o ai ea i mātou ua e manatu mai ai. Ai whaaftai tele o le a mātou sauni e whaalongolongo, sauni o mātou loto, so o se tasi o lo whaalongolongo i le nei tai au, ngā lue le mana o le anganga pa ia, ina ia talia lau upu ma whaola ina anganga mō lau whaola tanga ia mai se fo'i la mātou whaatali tali atu i le toia fio mai o Yesu ke leke riso lo mātou alii malo mātou whaola. Vi ia oe nei māsa uma e o le whaavavau lava. Amene. Ia, tali tonu o manuia uma i tātou, i le alofa o le atua i le nei taiao. Le taiao le nei o le tātou mata upu Ioane, i le tusia Ioane lea na ua mata nei o na tātou whaitawina ia mao awina i tātou. O le Ioane la e mua whaawawina mai le whaipu e se fulu ma le iwa. O se manatu au tu i le nei taiao, ua tātou taunuu mai i le tusia Ioane i se vaenga mua. Ua umana upu tomua, umana upu whaafeiloai, e whaafeiloai ai lana tusi, po lana e vangalia e winga i lana moli mau ia Yesu Keriso. Leala ua anga i atu tātou, i le vaenga lona lua. Ia au tatu le anga i atu la, le lea na tatu toe te patasi anga i tua, aine? O le mata upu lea Ioane, o tatu vai aso e lua na te anei na tatu tilo ai i se autu whapea, ua liu tino tangata le alo le atua. So lea o tatu malama, o le upu o le lokou o Yesu Keriso. E ono ni vaenga na tatu mata pea o awina i tātou mai ia whai upu, mai whai mua e o sumalvalu. O ia e mai le vavau, le na tātou i loa mai upu tō mua, po le amatanga o le tusia Ioane wha mai, sai le amatanga le lokou, sai le atua le lokou, o le atua fo'i le lokou. O le lokou, o le upu, o Yesu Keriso, o ia e mai le vavau. Manatu lona lua na tatu whaalongolongo ai o lana ngā luenga whai i lona i tua le na whaapea Ioane o ia o leola fo'i lea o le mā lama lea o tangata lea mo tatu i loa o Yesu Keriso o le mā lama whamai na sulu mai le mā lama i le pongisa ai whamaia e le Italia e le Pauliuli. Manatu lana tolu sa whaafeloa i mai ai e Ioane le apostolo le moli mau tomua. Lea la o tātou malama. So se teimia tātou te vaai ai le ngoa o Ioane i le tusi a Ioane. O lo tala noa mai Ioane ia Ioane le papatiso. Lea whaapea ai Ioane o le muli mau e sili o ia te au. Na tātou mata le vai aso na tuana i nei i le tu lafoa ina o ia. Whamai e ui lava na whaia e ia le lalolangi. Aele i loa o ia e le lalolangi. Whamai na fio mai, na maliu mai o ia i lona lava nuu. Aele Italia o ia e ona lava tangata. Lea lau tātou malama e le ngata na tu lafoa ina e le lalolangi. E ui lava o ia na whaia le lalolangi. Aeo o lava i ona tangata, malona nuu, ele Italia ina foi o ia. So na tātou whaitawina, ma malama, e tu la foa ina le alo le atua. Aina o mai le whai upo se fulu ma le lua, ma le suma tolu. Tātou te mata e foi la, e iai la tō, na talia ina o ia.
upa sumalua a o ilato uma na talia o ia ma faa tua ilona suafa. So na tatu tala noa ina fo'ila le talia ina o le upu, o le lokou, o Yesu. Ma le vaenga muli na tatu va aia i le vai aso na tua na inei. O ia lava o le atua. Okay, so e ono vaenga na tatu tilo ai, ua liu tino tangata, na mato mata ilona mamalu, le na tatu iloa, e ui lava na iai Yesu i le tino, ia ana iai vai i teimi na whaahali ma iai lona i tu atua, lona mamalu. Whamai e sili o ia awana mua i a teau, lona whamai o lona tumu ua maua i e tātou o lea lofa tu noa e whaopopo i lea lofa tu noa. Ma le au lea lofa tu noa ma le mea moni, o le ale mea moni o Yesu o le ala upu moni ma le ola. Ma le vaenga muli o le alo e toa tasi o ia ua whaailoa mai le tama. So o vaenga la ia na tatu iloa ai o ia o le atua. So as we head into the second part or the first part after the introduction of the book of John, we just reflect back on the 6 components of the introduction. So from verse 1 to 18, John introduces his book. John introduces the book of John, but he introduces the theology of Jesus Christ. And he introduces it in 6 parts. And those 6 parts was number 1, his eternality. In the beginning was the Word was with God, the Word is God. The second part is pre-incarnate work. John declares that Christ is the light of life. Amen? He was life. Amen. And he was light. He also talks about the forerunner, and the forerunner is John the Baptist. Okay? And the 4th part we looked at was his rejection. Even though he created the world, but the world did not know him. Even his people rejected him. Who are his people? The people of Israel. The 5th part that we looked at also was that there was an acceptance or a reception of this word. Okay, and verse 12 specifically says, but as many as received him, to them he gave the right to become what? Children of God. And the final part that we learned last week, that Jesus Christ, the Word, the Logos, was still in form of his deity. He was fully human and he was fully God. So even though Jesus Christ came to earth, he became flesh, but it did not deny him his divinity. Amen? Amen. So ile taua whainga o manatua Ioane, o te fia au mai e se manatu whaapea, lea ua uma ona whaataatia mai le whaafeloai a le apostolo. Lea ua uma ona au mai ana uputomua, peo i e wha ata mai e ata i tātou, le mafua anga tonu lava o le liu tino tangata o le alo o le atua. E whape wheo na tātou iloa, tātou te maua i le whai unga lava o le tusia Ioane. I le Ioane mata koe luas fulu whai koe tolu sumatasi, o lo iai upu ia, whamai le wha maunga a Ioane le apostolo. A ua tu sia ia mea, ina ia tali tonu wai o tau. Tali tonu ea, o Yesu o le ke riso lava ia, o le alo o le atua. Ina ia maua i fo i le ola i lona suafa e o tau o e tali tonu. Mana i bata tau lau whaatasi mai leo tu i nā turunga lau papa o le au tu tonu wa lea o le tusi atoa a Ioane mai ni tāupu mua e o i mtāupu e luas humatasi e maua atoa i le whai upu lea. Tātou whai tau whaatasi ia a ua tu sia ia mea ina ia tali tonu wai o tau o Yesu o le keriso lava ia o le alo le atua, ina ia maua e fo'i le ola i lona suafa, e o tau o e talitonu. So a ngai la tātou i le whaita wina, ma le ao o ina o le tusia Ioane, ia iai lava i tua o lo manatu, le whai upu lea, na o I lava o lo o aunga iai manatu a le apostolo. Le lau o mona tātou whaita wina, ma o ina upu tō mua, o lo au mai lava le ata lea ua liu tino tangata le alo o le atua. Whapewheo na wha maonia, lea ua tātua o awina i nei whai upui e sfuma le walu
mata ile tusi. So in the whole book of John, he hangs his thoughts and all of his writing of this particular gospel on this verse, and we find it at the end of his book. In chapter 20, verse 31, he has these words, but these have been written so that you may believe. He's talking to whoever is reading the book. So he's saying these have been written so that you may believe in what? That Jesus is the Christ. Jesus is the anointed one, the Son of God, and that believing you have life in his name. So as you listen to the rest of the Gospel of John, understand that as he writes and as he unpacks his account of Jesus Christ while Jesus was on the earth, this is where he's trying to point or direct us to. Amen? That Jesus is the Christ, the Son of God. So now we get to the first part. Lela o tatou tau no umaila ile manatu mua. O le manatu mua la o lo au mai e Ioane. E maua ile au tu o le tatou mata upu ile taiao le nei. O le au tu o le tatou mata upu le taiao le nei. Ua faa laui loa mai. Le alo o le atua. Lela wa uma o upu to mua Ioane. Ua liu tino tangata le alo o le atua. O le manatu mua. Ua amata I ai manatu a Paulo. Ua faa laui loa mai. Le alo o le atua. The first part of where John is now starting to explain who is this Son of God. And he presents it in this way, and it's the presentation of the Son of God. Whaipula e sfulmaliva, anga ile whaipu e lua sfulmalivalu, e whaongai ne tātou ile tai au le nei. Au iei lau tusi pa ia Samoa, whaamon tātou whaitau mai e whaiupuna. And then Langi, if you can read verse 19 and 20 after we read the Samoan, please. O le moli maule nei a Ioane tātou whaitau whaatasi, wha Samoa, ia. O le moli maule nei a Ioane. Ina ua au ina mai e tangata iu taia o si taulanga ma o sa levi mai Yerusalema. Ina ia la tau fesili mai a te ia. O ai e oe. O na tautino lea o ia. E le I whaafiti. A ua tautino atu. E le o le Keristo a. O sili mai fo I la tau ia te ia. A ai fo. O e ia e oe. O whai a suia, le ia, o le profeta e oe, o tali atu o ia, I lea. O na latu, mai ai lea I atu, o ai e oe. Ina ia mātou awe le tali I e na au ina mai I mātou, se a lea sau upu I ati oe, o na whape atu lea o ia, o au o le leo o le alanga I le vau. Ina faalau le le ala o le ali. Faapei o na whai mai ai o le profeta o Isaia. O I lātou foi ina au ina mai. O isi o le au Phariseo I lātou. O na lātou fesili lea I a te ia. Ua faapea mai I a te ia. Se a foi le mea e te papatiso ai. Pea whai e le o le keriso oe. E le o le elia. E le o lea profeta, ua tali atu Ioane, ua whape atu, o te papatiso I le vai, a o loo tu mai I te tonu I ate o to le tasi, tau te le I loa o ia lea o loo muli mai, e sili lava o ia I atea, o te lea o ngā ona tatala ina, loa o lona se vai. O mea ia na whaia I beta para, I tala atu o Yoritana, sa papatiso ai I Ioane. Thank you, Langi. Yeah, just 19 and 20, please. And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou? He confessed and denied not, but confessed, I am not the Christ. Amen. He confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. Ua whaalawi loa mai le alo o le atua. O le tatu mta upule na le tai au le nei, ua whaai lawi loa mai
le alo o le atua. O le manatu e fia a matai na i tātou i le tai au le nei, e maua le whai pue sifuru ma le iwa, ma le whai pue lua sifuru. I le manatu whapea, ua wha e lau i loa mai e Ioane le papatiso i le au iutaia. Ua wha lau i loa mai e Ioane le papatiso i le au iutaia. E whai pue sifuru ma le iwa, tātou te maua i le whai upu wha mai, o le moli mau le nei a Ioane. Manatua a ta ua Ioane i le tusi a Ioane, o lo tala noa mai le apostolo ia Ioane le papatiso. O le whaalau i loa mai mua i whaalau i loa la lea ua tala noa mai ai le apostolo i le tai au le nei. O le moli mau le tangata leo Ioane le papatiso. A le leina lona lua whai pasuma le iwa, wha mai o le moli mau le nei a Ioane, ina ua auina mai e tangata iutaia. O si taulanga masale vi mai Jerusalema, ina ia la tō fesili mai a te ia, o ai ea oe. I le moli mau po le au ulu wai whaalau i loa o le alo o le atua, tātou te mau ai mua mua o le moli mau a le tangata e ngoa ia Ioane le papatiso. O ai olo o tala noa i ai, o ai olo o whaalau i loa i ai, o tangata iutaia. So, se tātou nofo ai i le manatu lea ina ia tātou malama, a wā a tātou mawhau i le au mainga e Ioane o lana tusi po lana apostolo, o loo au mai ai mua le moli mau a le tangata e ngoa ia Ioane le papatiso. Ai au mai fo i le uluai moli mau o le tala noanga po le fesili a tangata iutaia o staulanga masalevi po o ai oia. Amen? O le whaalau i loa mua la, ua tātou i loa ai, o le whaalau i loa mai le tangata e ngoa ia Ioane le papatiso, a ngai tai o iutaia. Mo le tātou sila fia, i le vai taimi tonu lava lea o le whanau a Iesu, sa ave ai Israelu i lalo o le taitainga ma le puleanga a Roma. Amen? Lona winga o mea umalava e whai ele nuu o Israelu o lo o whaia i lalo o le vaava ainga o le puleanga a Roma. A o nofo ai le nuu a le atua manatua o lo o lato vaava ai tutono o lato tusi tu la fono o lo o whaatalitali lato mose faa ola. Mai tau mai foi e wha se lautau sanga talu o na tapunia le tusi a malaki. E lei toe langona le si ufofonga a Iova. Mai tau mai foi, i le taimi tonu lava lea, ua a mata lia i loa le tala inga, a le tangata e ngoa ia Ioane le papatiso. Ina ua a mata lia la le tala anga a le tangata lea, manatua, ina ua le whaalongo le nua le atua i se afionga mai le atua, o lo o lato whaitau wina i lo lato tusi tu la fono, e iei le te mie whaaea ina ai lo lato polonga, e iei le te mie tu sao loto ai i lato, e iei le te mie, e iei lo lato whaaola, e malama tonu ala tangata iutaia, o tangata fariseo o tusi tu la fono, o tangata malava o lo o iai i tūlanga ia i totono o le taitainga o le nuu o le atua e ala i o lātou tūlafono e malama i lātou e iai le teimi e whaahola ina i tātou e whaatalitali i tātou i le a fio mai o le whaaola o le mele o mai tauina e tangata nei po o taitai pe whapewhea tonu ale a fio mai o le whaaola ai tūlai mai loma le tangata e ngoa ia Ioane le papatiso. Mo le tatou sila fia, o le tangata leo Ioane le papatiso, o Ioane le papatiso e mawala na talaanga i le talaanga atoa i le luka mua, mai le whai upu mua o le valus fulu, e iai le talaanga o le tangata leo Ioane le papatiso manatua, o ona matua o Sakaria ma Elisapeta, o Sakaria o le osi taulanga, so e o iai o ia i le ainga o si taulanga e whamai i le talaanga o lona tina e mai le tu ainga o sa arona
So o le tangata lea o Ioane le Papatiso, o na a inga uma, o le whai taulanga. O na tua a e whai taulanga. Ai whamai o na mātua, e le ngata e pālo na tina, ai whamai ua mātutua. Mana tua, na fio mai, o na sila fia lea tua, a wina mai kaperi enu, ma whaape atu ia Sakaria, o le a whanaua se atali e Elisabeta. Le talitonu Sakaria o na alea, o na ngu ai lea, o Sakaria. O le au mainga o le tangata lea e ngoia Ioane le Papatiso i le lalolangi, o le vavenga, o le fina ngalo o le atua, na whana wai le tangata lea o Ioane le Papatiso. So e le se mea whaafua sei, le iai o le tangata le nei o Ioane le Papatiso i le lalolangi. Amen? O lona tala inga ma lona tala anga, o iai le teimi e tūlai mai iai, ea e avea o ia, matangata e whaalau le leile ala mo le fio mai o le whaaola. Mafu anga lale na, o lo tūlai mai ele tangata leo Ioane le Papatiso, ai wha mai le fesili a salevi mausi taulanga, o ai ea oi. Manatua, o lo no nofo ia whai taulanga, mausi taulanga, ma Fariseo, le au tusitu la fono, o le whai mai le matou tusitu la fono, e iei le matou whaaola. Ai le lawa tūlai mai le tangata lea, wha mai le, o le tala anga a toa ma le tala inga Ioane, salamo, a wā ua lata mai le mālo le tua, o lana tala inga na, o lana maule na sa tūlai mai ia. Lea lai tū mai iei le mafu anga o le fesili, a taitai, a iutaia, ma le au Fariseo, ma le au wasitaulanga, o le mafu anga lo lata fesili, po o le whaola e lea. Okay, so just as by means of introduction this morning, the verses that Langi read, verse 19 says this, now this is the testimony of John. The first part of the presentation of the Son of God that the Apostle John writes about is the testimony of John the Baptist. But who does John the Baptist present the Son of God to? Verse 19 says, now this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites to ask him, who are you? So the first presentation of the Son of God, number one, is by the man of the name of John the Baptist, and he's presenting the Son of God to the Jews and to the leaders of the religious or the church of the Jewish community at the time. So how do we know? Because it says there in verse 19, the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who are you? The question is, well, why are they asking the question? So there are two things here, and I'm just going to quickly summarize what I said in Samoan. Number one, John the Baptist was chosen by God. His lineage is from a man named Zechariah. We find him in Luke chapter 1. And Zechariah was a priest. His mother was Elizabeth. The Bible talks about these two people saying that they were both from a priesthood lineage. But both of them were old. They were elderly. But because they were elderly, Elizabeth could no longer have children. But the angel of God was sent to Elizabeth and declared, or sent to Zechariah and declared in verse 14, verse 13, do not be afraid, Zechariah. This is the angel to Zechariah. Do not be afraid, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son. So this couple was around 80 years old. So everyone knows that naturally, by the time you're 80, you can no longer have children. But only through a miracle or a divine intervention by God that she became pregnant. And the son's name was John the Baptist. The reason why we read this morning, and the verses that Langi read says, the Jews sent the priests and the Levites
to ask John the Baptist, who are you? The reason being this, the second part is this, is that for 400 years, God was silent. Israel had heard nothing from God. At the end of the Old Testament, the last book of the Old Testament is Malachi. Nothing was heard for 400 years. And at this time, Israel was under they were under the rule of the Roman Empire. But they knew all along, when they studied their Old Testament, that God will send a Messiah. They knew from the Old Testament that God would send a Savior. What happened though was when John the Baptist rose up and started his ministry, the Jewish leaders then were saying, hey, is this the guy? Hey, is this him? Because the verse says that Langi read, it says, who are you? And this is John the Baptist's reply. 20, he confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. So o le tali atu a Ioane le papatiso I le fesili mai o taitaia iutaia. O oe ea o le oai ea oe. Ai whamai a le tali a Ioane le papatiso. O na tautino lea oia e lei whaafiti a ua tautino atu e le o le keriso au. E lea o le keriso au. O le tali atu a Paulo o le tali atu a Ioane I le vaenga lea. I le whaamau maunga mātaio, e sili atu le mālosi o le tali atu a Ioane le papatiso a. I le whaamau maunga a Ioane, e tali atu a Ioane, whamai ua le whaafiti e le o le keriso au. Ai whamai le moli maunga mātaio, pai asina mālosi o upu a Ioane le papatiso e whaatatau le vaenga lea a. Whamai whai pui fitu o mtau pui tolu al mātai o wana I loa atu le au wharasaio ma le au sātu kai o to o tele. Wo mai I lana papatisonga. O na ia whaape atu ai lea ia te I lātou. Whānau a ngata whea ie. O ai ea, wana whaali atu ia te oto, ia so sola ese I le to o sā atari. Vai ea ngai atu le vaenga le whaile lātou whesili ai whamai Ioane papatiso. Whanau o ngata whea ie, O lesi ana whaapunga whamai, ia o tau fua mai ni fua, e tatau male salamo. O le winga tangata lea Ioane le papatiso, a ngā I taitai o iutaia, ma le au taitai o sunako. E lei whaasese ina le manatua Ioane, I le whainga a taitai a le sunako I le vaitaini. Manatua, o taitai o le au wharisaio, ma le au sunako, ma le au sitaulanga I lea vaitaimi. Na lato wha mamafa, lea tala noai fo I Yesu a. Wa lato wha mamafa I tangata I mea malava e tatau I totonu o le malu, ma whainga taulanga a tangata. Le lai fo linga mai, e peye malama le Ioane le papatiso. I le winga o le au vaenga lea a. Le lai wha mai le moni maua mātai o ele o au mai le wha maunga a Ioane. Ai wha mai le wha maunga a mātai o whanau a ngata whea ie. E o mai siwa inga le whaile mai lako fisili. Ia ai wha mai ia o tō fua mai ni fua e te tau I le salamo. Awa fo I nei o tō manatu whaapea I fo I o tō loto. O apera amo o ia lo mātou tama. Pe o maia o si taulanga, ma whai taulanga, ma sa le vi, I lo lato mamalu, ma lato o taitai o tula fono. Ia ai lau atu e Ioane papatiso, whanau o ngata whea ie a. Pe o I nā tātou te iloa, o le loto tangata le Ioane papatiso, e toa e malosi le loto tangata le, e tū mole mea moni. Le raifa mai le moli maua Ioane, o lana tali atu le vaenga lea, o ai e oe, ai whamai e le I whaafiti, a ua tau tino atu, e le ole ke riso wau. So when John the Baptist was asked the question, who are you? In the gospel it is written, John the Apostle writes that John the Baptist says, and he confesses, I am not the Christ. So he was absolutely clear. Even though the priests and the Levites and
They have turned up and they've asked this question, maybe this is our Savior. Maybe this is the Christ. And they ask him, who are you? And John confesses and he says, I am not the Christ. So the first part of the presentation of the Son of God, number one, is by John the Baptist himself. Number two, he is presenting the Son of God to the Jewish leaders. So these are the leaders of the community. These are the leaders of the church. And he declares to them and he confesses to them, I am not the Christ. Amen? So we're clear on that. So the first presentation is by John the Baptist declaring it to the Jewish leaders or the Jewish priests and the lawmakers of the day that he was not the Christ. Painga lona lua. Tato te mau e whai koe lua sumatasi se o le lua spulu malitolu. Whai tau whatasi mai le wha Samoa. And then Michaela, if you can read verse 23 in English, please. Wafesili mai ia. Wafesili mai fo I la so ia te ia. A oai e ia lea. Wafai atu ia. E le o lea. O le perfecta e oe. Watani atu o ia. E le ai. O na lato fai mai ai lea ia te ia. O ai e oe. Ina ia mātou awe le tani. Ie na awina mai I mātou. Sea ea sa upu ia te oe. O na whape atu lea o ia. O au o le leo o le alanga I le vau. Ina wha lau le le ia le ala o le ali. Whapei o na whai mai ai o le profeta o Isaia. O au o le leo o le alanga I le vau. Ina wha lau le le ia le ala o le ali. Whapei o na whai mai ai o le profeta o Isaiah. Please, Michaela, if you can just read verse 23 for us. John Irenaeus in the words of Isaiah the prophet. I am the voice of one calling in the wilderness. Make straight the way for the Lord. Amen. He said, I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. Le vaingalo na lua le tai aole nei, lea la o tatu I loa, ua whaalau I loa e Ioane le papatiso I le au iutaia o le alo o le atua. Lea la ua ia moli mau atuai, le lato fisili, o wai ea oe, mai Ioane le papatiso e le o au o le keriso. Fisili lona lua le la tatu maua I le whaipu e lua spun ma le tasi, whamai a o ai foi, o e lia ea oe. O le mafuanga o le fesili mai manatua lena o whape atu le amatanga o si taulanga o taitai o le sunako o au sa le vi o I lato malava I totonu o le vaenga le e whaatu la fonoina le nu o le atua ma le ainga o le atua I leva I taimi. O tangata umanei lato te malama le lei I le whenenga tuai le lato tusi tu la fono. O le mafuanga au mai ele ngō elia a wā a tātou sue tātou tusi I le malaki e whā au lona whai upu e lima. O I o lo au mai ai e tangata nei lo lato manatu. Whamai, o oe ea o Elia, whamai le malaki e whā whai upu e lima, wha auta o te awina atu ia te outou o Elia le perofeta, a o lei o mai le aso o Iova e sili, ma le matautia. O lea la, o loo wha mautu ina ai le mau, o loo manatu tangata, po o Elia ea lea. O loo manatu tangata, o le tangata ea lea o loo whai mai ai le whea ngainga tuai, le tatou tusi tu la fono. Leo fase lau tau sanga talu na tatou le whanongo ina, le si ufofonga o Iova, a leo tu la I mai le tangata. Fa mai le moli mau le tangata le sala mo, wa lata mai le malo le atua. Le lai fesili ai fa mai, a o ai foi, o Elia ea oe. O le maua maa laki fa mai, fa auta o te awina atu ia te outou, o Elia le perofeta. E o foi la le moli mau alona tama, fa mai le luka mua fa ipo se fulu ma le fitu,
O upu nei a kaparielu na whai atu ai a Sakaria. Whamai e mua atu o ia I ona luma male loto o Elia. Malona whaamalosi. E o lava I le mauna whaape atu ai le angelu ia Sakaria e winga ia Ioane le papatiso. O loo whai mai, e mua atu o ia I ona luma male loto o Elia. Malona whaamalosi. So tātou te maua mai le fionga pa ia le atua. Le mea leo lo a ngai mai ai pe au mai ai le manatu o le fesili. O ai le fesili, o le au whaitaulanga, o le au usitaulanga, o salevi. O ai tangata ia, o I lātou ia, lātou te tala noa I le tusi tū la fono I aso uma, le au me le pō. Mai tau le fionga, le whenga tuai. Lātou te mai tau ina. Mana tua tangata ia whewa I matusi tu la fono yo lato fata mo lato moaulu matusi I pao lato fale. So o aso uma e mai tau e lato upu o le whenga tuai. Lela ina ua tu lai mai tangata I ngoa ia Ioane le papatiso. Na lato fisili. O e lia e oi. Le tala noa mai e le mato tusi tu la fono. So I sesi tu e pe e tala whea ngai le fisili. Fa mai le si fesili na e pitu I fulalo, ua whai atu ia e le o lea. Fa mai le si lato fesili lona lua, o le perofeta e a oi. O le whenga tusi e whenga tuai le au mai e le fesili lea e mai le Deuteronomy. Deuteronomy 8:18, verse 15 and 18. Le tusi e Deuteronomy tātou te maua mai e foi. O loo iai le tusi tu la fono I lewa I taimi. O lo whaatalitali Israelu I le perofeta. Whamai le Deuteronomy 10:5 e whaatu wina e Yova Luatua mai a te oi o so lou auso se perofeta mo oi e pei o au nei. O upu ia na tala no mai Mose I le nua le atua. Sumal valu whamai o te whaatu wina mo I lato o so lato uso se perofeta e pei o oi. Peo ila le au mai ai fesili ale au saulanga ma au salevi le o tala no atu ia Ioane le papatiso. Le la fa mai o le mai le matou tu la fono e Elia. Fa mai e fio e sau Elia au le fio mai le faaula. Le foi la o ia le mau le tusi I le whenga tuai e ia le perfecta. Le la mafua mai ai fesili ia lua. O oe Elia. O oe o le perfecta. Ai whamai le tali a Ioane, e le ai. E le ai. E le o au Elia, e le o au o le perfecta. O le ale tali a Ioane le papatiso le na tuuinatu. So se whamatala mo le tatu whanau. So the second part of our reading this morning is the verse that Michaela read, where it says, I am the voice crying in the wilderness. But there were another two questions that were asked in verse 21 and 22. And the questions were these. The people were saying, who are you? And John the Baptist says, I am not the Christ. Then the people said to him, are you Elijah? So, have you heard the story of Elijah? So Elijah was an Old Testament prophet. And he was an Old Testament prophet. And he was famous for, or he's very famous in the Bible for, being taken up into heaven. So he never died, but he was taken up into heaven. But the reason why, so you would ask the question, so why are they asking if he is Elijah? Remembering that these Jewish leaders, these priests, the Levites, the ones that are asking John, are you Elijah? The reason why they would ask him if he is Elijah is because they know their Old Testament really well. They know their book of law, they know the Torah, they know the Tanakh, and they know those books inside out. They've memorized it, they write it on their chest and their head, they write it on their homes. So they know the Old Testament or the book of the law inside out. And remembering, if the last book of the Old Testament is the book of Malachi, we find a verse that refers to Elijah. Malachi chapter 4 verse 5 says these words, behold, I will send you Elijah
the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So these Jewish leaders knew straight away, hey, the Old Testament talks about an Elijah coming. So when they saw John the Baptist raise up and his ministry starts, they ask him the question, are you Elijah? John the Baptist says, no, I am not. The second person they ask, are you the prophet? So remember, they're not asking if he is a prophet. They're asking John the Baptist, are you the prophet? The reason why they ask, are you the prophet? Is because back in the book of Deuteronomy, chapter 18, verse 15, it says these words. So remember, this is the Old Testament that they've memorized time in, day out. And he says in verse 15, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst. Verse 18, it says, I will raise up for them a prophet like you from among their brethren. So because the Jewish leaders and those who believe in the Old Testament and the Tanakh and the Torah, the book of the law, they're hearing all these prophecies. Remember, we talked about prophecies are things that are to come. So when John the Baptist begins his ministry, the Jewish leaders say, hey, are you the prophet? Are you Elijah? And his response is, no, I am not. So who is John the Baptist? This is his response. And this is the verse that Michaela read. He said, I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord. Ele oia Elia, ele oia o le profeta, ai whamai lana tali, whamai o au, o le leo o le alanga I le vau, ia faa le leia, I nā faa lau le leia le ala, o le alii, faa pei o na whaima iai, o le profeta o Isaia. O le talia a Ioane papatiso le na talia tuai. Le talia tuai I le mau o le whenga tuai. Malama ia Ioane a. Malama Ioane. Vaenga leo mai. Wa iloa le le vaenga le whenga tuai. Wa mauti noa tusi taitasi. Au mai loa Ioane le papatiso le mau mai a Isaia. E whaatatau ia te ia. O le tusi le Isaia fast furu fai petolu se yo o le lima. O lo iai le whaitau lea na tau atu e Ioane le papatiso. Oia, whamai. O le leo ua alanga I le vau. I nā teu ia o tō le ala o Iova. Ia o tō whaalau le leia le ala tele I le vau lafu a mō lo tātou atua. Fesili, o oe eo le keriso. O oe eo Elia, o oe eo o le profeta, whamai Ioane le papatiso, e le ai, awai e oe, whamai le talia tangata, o au ua na o se leo. E le o au o se profeta, e le o au o se o le keriso, e le o au o Elia, o au ua na o se leo. Le lawa mata o na vavala mai, le loto tonu al tangata lea a. O ia, o na o se leo. I nā whaa lau le ia, le ala, mō le alii. When they ask him the question, are you the Christ? Are you Elijah? Are you the prophet? John the Baptist says, no, I am not. He was absolutely clear. But he delivers his message and he says, I am the voice crying in the wilderness. And this is what he says, make straight the way of the Lord. And that's quoted from Isaiah chapter 40. In Isaiah chapter 40, it says these words. It says, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. We ask, why does John use that quote? Why does he talk about make the way straight, the valley shall be exalted, the mountain shall be brought low, the crooked places shall be made straight?
In those days, whenever a monarchy or whenever a royal member of a family would travel from city to city, before the travel happens, people would go before the journey to make sure that the journey would be clear of any debris. Hey. Remember, they didn't have roads, they didn't have streets, they didn't have motorways, they only had horse and carriage. Yeah? So when they traveled, when a royal member of a family or a monarchy would need to travel from one city to the next, they would have people go ahead of them and they will herald the coming of the monarchy. But at the same time, they would clear the road. They will make sure that the monarchy and their entourage and their travel, the horses and carriages, would have a clear road to wherever they were traveling. So Isaiah gives us that prophecy and gives us that analogy, or gives us an image of that. John the Baptist uses that and he says, well, I'm that person. That's who I am. Number one, he says, I am a voice. My voice is crying out, prepare the way of the Lord. He says, I'm the voice crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. So we now hear that the presentation of the Son of God is presented by John the Baptist, presented to the Jewish leaders, and he declares to them, I am not a prophet, I am not Elijah, I am not the Christ. I am a voice that cries in the wilderness. Malam. Amen. O le loto atua o le tangata lea ma le faalauiloa ina, po le au mai e foi e Ioane le apostolo o lana tusi, o ana ia faamaumaunga, o le faalauiloa mai o le alo le atua lea na faatino e Ioane le papatiso. Na faalauiloa mai e Ioane le papatiso o ia o le leo o le alanga I le vau. Whamaia, nā faalau le ia le ala o le alii. Tatou o atu le vaenga muli muli. O le vaenga muli muli, tatou te maua le whaipue lua sumal wha, lua sumal lima, a ngai le lua sumal valu. Tatou whaitau whaatasi wha muli muli. O I latou fo'i na awina ia. O le au wherisaio I latou. O na latou vesili lea ia te ia. Ua whaapea mai ia te ia. Sa fo'i le mea e te papatiso ai. Pea whai e le o le keriso oe, e le o le elia, e le o lea perofeta. Ua tali atu Ioane, ua whaapea atu. O te papatiso I le vale, a o loo tu mai I tolu iate o tolu, o le tasi, tau te le inoa o ia. O ia lea o loo muli muli mai, e siri lava o ia iatea. O te lea o ngā ona o te talaina, le nonoa o lona se vai. O mea ia na whaia I pētā para, I tala atu o Yoritana, sa papatiso ai Ioane. Lina, can you read please verse 26 and 27? John told them, I baptize with water, but right here in the crowd is someone we do not recognize. Though his ministry follows mine, I'm not even ready to be his slave and untie the straps of his sandal. This encounter took place in Bethany, an area east of the Jordan River where John was baptizing. Amen. Thank you, Lina. O manatu muli muli, o ia o le muli muli mai, e sili o ia. He who comes after me is preferred before me. In the final part of the presentation of the Son of God that we have read today, John continues to answer and respond to the question. Ili whai wino tato manatu I le netai au, tato te vaava ai ai I le vaenga lona tolu o le tali atu o Ioane le papatiso I le fesili. Lela iei le si fesili al vaenga le whai mai, o I latou na awina mai o nisi o le au wharisaio I latou, o na latou fesili le ia te ia o whaapea mai ia te ia. Se a fo I la le mea e te papatiso ai, pe a whai e leo le keriso oe, e leo e Elia, e leo lea perofeta.
Manatua, o le ngaluenga lea na whaatinoina e Ioane le papatiso, o le papatisonga, i le vai taimi o Ioane le papatiso, na whaatinoina lea o se vaenga o le tangata o waloto Salamo. O le mafuanga lale na whaapea o na whaatinoina ai le ngaluenga o le papatisonga. O le ngaluenga fo ila lea na a o alu le tala inga a Ioane ma whaapea atu ina Salamo ia a wā ua lata mai le maalo le atua ma whaatinoina le ngaluenga o le papatisonga i le vai. Lea la o loo manatu tangata a whaila ele o oio le keriso, a whai ele o oio e lia, ele o lea perfeta. Whamai se a fo ila le mea e te papatiso ai. O le fesili lea, o le fesili lona tonu. A whai le ale mafuanga e te papatiso ai, pe a whai ele o oio le keriso, pe a whai ele o oio e lia, pe a whai ele o oio o lea perfeta, o le ale mafuanga. Whamai le tali a Ioane, o ila o te fia au mai e le itua i ngā tangata lea, e iai le tangata e ngoa ia Ioane le papatiso. Tātou te maua mua le itua i ngā tangata e ngoa ia Ioane le papatiso. I whai pasuma lima lena tātou whai tau ina le vaso lena te ai nei Whamai le whai pasuma lima i lunga, ua moli mau Ioane ia te ia ma alanga atu, ua whaapea, o ia le nei sa u whai atu ai, o le muli mai, e sili o ia iatea, a wā o ia na mua iatea. Whamai e sili o ia iatea, a wā o ia na mua iatea. Ai mai tau mai, o Ioane le papatiso, na whānau, e ono masina e matua ia Ioane, ia Yesu, i le tala anga i le luka mua. Luka mua, ina ua ono masina o le maitanga a Elisabeta, ia ai o lole fe au le angelu ia Maria. Le fai mai ia i le luka mua, luka nai mua o lona fai upu e... Ona fai atu leo marui, wa tu lai Maria i eo naso, wa whaatele babe atu i le atu maunga i le tasi aio yuta, wa ulu atu foi o ia i le fale o Sakaria, ma alofa atu ia Elisabeta, ua whaalongo mai Elisabeta i le alofa o Maria, o na oso ai lea o le tama i lona manava, ua whaatumuina foi Elisabeta i le anganga paia. Lea la ua tatu i loa, o Ioane le papatiso, e matua i tausanga ia Yesu, e o matua i ono masina, ia Yesu, a whamai le upo le tangata, whamai le whaipasuma lima, e sili o ia ia te au, a wā o ia na mua ia te au. O le tangata le nei o Ioane le papatiso, whamai o ia na mua ia te au. Nei loa le e Ioane le papatiso, le ali i whaaula whamai o ia na mua ia te au. Ewi lava o lana tala inga, whamai le tala inga tangata le nei o Ioane le papatiso, whamai walolofi mai tangata, manatua, whase lau tau sanga le toi whaalongoina se awhionga le atua. Whase lau tau sanga whaamamafa le taita inga a le ausu nako mai taita ia. O le lava vai tau e tangata tau ave ia tu la fono i lewa i taimi. Ai tu lai mai tangata le whamai ina Salamo ia, ua walata mai le maalo le atua. O le ala le mena tupu, whamai le moli maua mātai o. O na o atu ai lea ia te ia o Yerusalema, ma yuta ia uma, a toa ma le itu uma o Yoritana. O le tala inga Ioane le papatiso ina ua tūlai mai. Whamai na lolofi, tangata uma, i le tangata lea. Ai whamai lana whaupunga, whamai e sili o ia, a wana mua o ia ia te au. O lesi whaupunga tātou te iloa le itua inga tangata lea e iai Ioane le papatiso. Whamai le whaipue lua suma leono, whamai o te papatiso i le vai, a o tū mai i to tonu ia te o tō, le tasi, tō te le iloa o ia. O le si itua inga le itua inga tangata le iai Ioane le papatiso, mua whamai, e sili o ia awana mua ia te au.
ai o ia fo'i, na ia faalauiloa atu I tangata wha mai, o loo tū mai I totonu ia te o tou le tasi. O nai tū mai te tonu ia te o tou, tau te le iloa o ia, ai alo o iai o ia, o lewa I nei mai tau mai o Ioane le Papatiso ma le afe o tangata o lo ngā solo mai I le vai lei peta para. O lo ngā solo mai tangata o alo fia whalongo. E I le whi au tangata le alo au mai. E iai le whi au tangata le awha mai o oe lia o lea profeta awha mai le ai o au wa na o se leo. Awha mai o lo I tutonu yate o tau o nei nā. Le lopena la ngona le tino o Ioane le Papatiso wa ngai mai Yesu I lana urua I Papatiso I le afe mafi o tangata manatua e le ima manatua o Ioane le Papatiso ma le amataina o le ngaluenga whaatala I o Yesu e le ima mao le va manatua o Yesu na amata le tolu sfuru tau sanga o lona matua lana ngaluenga whaatala Ina ua amata la le ngaluenga Papatiso a Ioane le Papatiso I le Yoritana fa mai le tala Ioane o loo tu mai I tutonu yate o tou le tasi tou te le iloa o ia. O lai tutonu yate o tou. E fa mai lai tutonu yate o tou au tou ngā solo mai. Tou te le iloa o ia ngai sa wai fo. Ngā wā ngai mai fo I o ia. Amen? Ua faa lauiloa mai le alo o le atua. O le si bahinga tātou te iloa ai. Fa mai le vai o ia lea o loo muli mai fa mai e sili lava o ia yate au e le manatu ia Ioane le Papatiso kan tangata le ua mai whaalongolongo mai I lau tala inga le ua whai na mauti noa le Ioane le Papatiso le ai o au o le whaalau le iala o lau ngaluenga I nā whaalau le ia le ala o le alii. A wā ua o na whai mai. I nā whaalau le ia le ala o le alii. Whapei o na whai mai ai. O I saia. Ma le vāinga muli lea o te whia au mai mo I tātou e loa I le tu ainga tangata le iai Ioane le Papatiso. Wha mai e sili o ia te au. Ai wha mai o te lea o ngā ona te talaina le nonoa o lona se e vai. O le tangata te talaina le nonoa le se e vai I ona po o le au auna. O le au auna. O le au auna ulu fale mai tangata te tono o fale o yutai e lea vai taimi. O le au auna e sau te tala nonoa le se e vai. Ma fufulu vai o tangata e o mai te tono o le fale. O le ngaluenga le au auna. Ai wha mai o ani. Fa mai e o ai le au auna e te tala no nol se vai e le au ngai a uona whai le tangata lea. E o le au auna walalo manao ia Ioane le Papatiso e le au ngā fo ia te ia ona te tala le no noa o le se e vai o le tangata lea. O ai o Yesu le whaauna le wha mai e o ia wana o au o se leo. Wana o au o se leo. E sili o ia te au a wana mua ia te au. O nai iai tutonu ia te o tau, o loo a ngai mai o ia. Le whi au nana momoli ate o le tangata lea Ioane le Papatiso lea. Le wha mai, a whailaelo o ke riso po le Elia po le profeta. Se ala le mea te Papatiso ai. O le loto ato tangata lea, o le muli mai, e sili o ia. So the final part that I want to bring to our attention today as we read and understand the gospel is that we want to look at John's character. John the Baptist had 4 particular parts of his character that I just want to wrap us up with today. The first part we find in verse 15 from last week, because John the Baptist says in verse 15 last week, he says, "This was he of whom I said, he who comes after me is preferred before me, for he was before me." Remembering, John the Baptist, though, was born 6 months before Jesus was born. So even though he was older than him by 6 months, John the Baptist still declared,
For he who comes after me is still preferred before me. Why? Because he was before me. John the Baptist knew that Christ was the divine Son of God. Number 2, he says there that in verse 26, John answered them, I baptize with water, but there stands one among you. So John the Baptist was referring to everybody that was asking him, are you the Christ? Are you the prophet? Why are you baptizing if you're not the Christ, if you're not Elijah, if you're not the prophet? He then says, standing in amongst you. He was already declaring, even though he hadn't met Jesus face to face, but among the thousands of people that was there, he was saying, standing there amongst you. Standing there among you people. You guys don't know who he is, but he's there. He is there. He was saying, I baptize with water, but there stands one among you whom you do not know. John the Baptist was referring to the Son of God. He wasn't pointing to himself. They were saying, well, why are you baptizing? He wasn't worried for the fact that he was the first preacher of the New Testament. He was the last prophet of the Old Testament. He had these crowds of people coming his way because he was preaching the repentance. But what does he say? I am only but a voice. They go, are you the prophet? Are you Elijah? Are you the Christ? No, I'm only a voice. I'm just a voice. And this is his character. He says at the end of 27, he says, whose sandal strap I am not worthy to lose. Whose sandal strap. This is how far John the Baptist puts himself below Christ. Back in those days, they didn't have shoes like we did. We have sneakers. We have footpaths. Back in those days, they just had dirt roads, dirt paths. And people only had sandals that looked a bit like our jandals. So every time you would walk, your feet would get dirty. And every time you would enter a house, a slave would come and take off your sandals and wash your feet. John the Baptist was saying about Christ, whose sandal strap I am not worthy to loose. What was John the Baptist saying? He was saying, even being his servant, I'm not worthy to be that. That's his character. That's the type of person he was. He was saying, I'm only a voice. He's already there in amongst you as the people were gathering around to hear his message. He was saying, he is already among you. You do not know who he is. And then he says, even I'm not worthy to loose the straps of his sandals. What is he saying? I'm not even worthy to be his servant. He was putting himself even lower than a servant. His character. That's why he says, he who comes after me is preferred before me. Le tangata le nei e ngoa ia Ioane le papatiso a. Le tangata la lea ua au mai e Ioane le apostolo e faalauiloa mai ai o Yesu, o le alu, o le atua. Au tatou mata lai le afionga pa ia le atua. Mana ia nei whai upo tatou malama mai Mua, o tangata ia na fesili ia Yesu, o tangata o loo whaatalitali. E wha mai Ioane le papatiso, e le o au o le keriso. O le ale loto a toa le tangata le, wha mai o le muli mai, na mua ia te awa. E sili o ia te awa. Wha mai e o le no noa lana se e vai, e lea o ngā ia te awa, o na tatala. So, e wha amanuia inga lo loto ma lo loto ona o le tangata le nei e ngoa ia Ioane. A tatou mata la i le fina ngalo o le atua na au mai ai le tangata lea i le lalolani. Ina ia whamaia a bea o ia ma leo o le alanga i le vau ina wha lau le ia le ala o le ia wha manuia te le atua le tatu a inga i le nitai au. May God continue to stir in your heart the word this morning. Amen. As the Spirit continues to bless you with the word. Let us pray for the end of our session this morning. Father, we continue to bless your name this morning. We continue to thank you for the privilege it is
to come, to sit, to hear, to listen, to take in the teachings of your word. We praise you for your word is true. We praise you for the truth that you have presented to us this morning. That as John the Apostle continues to present the Son of God, and this morning we hear the presentation from John the Baptist about the Son of God. Lord, we are totally blown away by who you are. So we praise you, we give you all the glory. In Jesus' wonderful name we pray this prayer, and we all say amen and amen. Kia whama mea te lele atua le tato ai na ono Yesu. Amen.